zostali. Kurvo, Evričko. Čo ty na to hovoríš? Šimon teraz toto je. Šimon nevie čo má robiť, bo ho natáčam. Natočím room tour, kde bývame. To ja jak vyzerám, ty kokos, aké pempelo mám v tej... Jo. Dobre. Jak Milan, dobre sa ti natáča? Ty natočíš film, ne? Dneska na večeru specialistky. Stay on Twitter. Dobre. Kokotina to ten mobil. Počúvaj, kokotina to ten mobil, čo som chcel? Nigga, Ja som chcel hudbu zapnúť, debil. Počúvaj, strašne sa v tom človek zamotá, vieš. Preto nerad používam tie oné mobily. Strašne sa v tom stratí človek hneď. A čo ideš pustiť? Nie. Chceš? A je tu GBA-ko zapnuté? Čo to je? Mozzarella. Chceš? To daj. No. Neviem, čom ti nehrá. Pozri sa na to, takto vyzerá bežný užívateľ mobilu. Hej. Ale som tam. Tengo solo una mentali, ho li sparo, mi spara, vivo solo di legali, lo imparo, lo impara. Tengo solo una mentali, ho li sparo, mi spara, vivo solo di legali, lo imparo, lo impara. Abbiamo il mio giocattolo preferito e non ho visto un giocattolo, ora gioco ma fra ogni vostro cappolo, quanti anni sono l'avvocato del diavolo. Che collaboro, voi non sapete che da me chi collabora, alla fine di me al semaforo, e ritrovo un vostro luce in pampola. Pičo, to už je... Proč je kuchára, vieš. Tengo solo una mentale, li sparo, mi spara, vivo solo di legali, lo imparo, lo impara. Vivo tornare di prima, io non tornerò. Tak si kúpne Šimonu 10 rokov a ťa pojebe z toho, ti poviem tak. To bola petia. Ja pojebe, jak ti bolo dobre, ale... Jak ti bolo dobre bez Memphis. Pojebe, jak ti bolo dobre. Dobre, bez Memphisa. Bez jediná, bez Memphisa. Dobre, kopce. Na to, že akurát Izrael obsadzuje Gazu. Počkaj. Teraz akože toto tu, jak tu je krásne. Na dedinke. No. Že keď nosí tam v Gaze. Počkaj, podáš mi ten klobúk? Idem dať voka. Kde? Ten klobúk, čo máš nad hlavou. Ty? Ja nechme tak sednať. Díky. Čo? Hej, dones. Milan, za to si volá. Kto? No myslím, že neviem. Miro Julo. Podľa mňa hej. Co do krámu, na do krámu. Jaj, čo tu oni podľa mňa predávajú. Koja tam bačer je, normálne koja steru má.
Tam píše, to poviem, také plemeno tej krávy. Brown, čo tam píše. Že aké majú, podľa mňa tu bude. Takže kury sme vykrmili fajne a teraz ich priebali. To tú ryžu, ne? Toto rýžu ich nafúklo z toho. Nabrali vodu. Kde idete dnes? Ja nejedu nikam, ja stávam, ja som fakt. Dneska vyluzovanie maximálne. Ideme na ten vodopad pozrieť, ale na bajkoch. Jo. Já tak fotbal ještě kdysi, když jsem byl mladý, tak to ještě jo, ale kola. To není moje silná stránka. To bylo to nějaký balíčky, to bylo. Vlog. Dneska zapekané specialistky na hraňajky. Však ale viete, že to je na 7 hodín. Za 3,5 hodinky to jebeme, ak nič.